impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Gasabo nk'ahazwi kwa Gakire. Imoto iri mu bwoko bwa Sipiro ije kugonga indi moto iri mu bwoko bwa Sipiro, birangira bigonganye, babiri barakomereka mu bagenzi bari bahetse, bombi barakomereka ariko ntago bakomeretse cyane. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa kugira ngo ize itabare abakomeretse. Mu kuhagera babapfutse ndetse barangije ambulance irongera irigendera kubera ko ntago bari bakomeretse bihagije ku buryo bajyanwa ku kigo nderabuzima. Ndetse aba bamotari bombi polisi yahise ihagera, traffic polisi ibaka ibyangombwa. Mu kubaka ibyangombwa basaba yuko bazadekarara kugira ngo iyi ambulance na bino bipfuko bakoresheje bizishyurwe, basabwa kuzajya kudekarara assurance. Bityo bamwe mu bamotari bavuga yuko izi moto za Sipiro nubwo bazitwara zitagira feri, kandi akenshi bavuga yuko iki kibazo bakivuze ariko kitajya gikemuka, dore ko n'abakoze impanuka bavuga yuko iyi moto yabuze feri, bafata feri bikanga. Nyamara abayobozi b'izi moto za Sipiro bavuga ko izi moto zifite feri, ikibazo gifite abazitwara nabo bakavuga ko ikibazo gifite n'ubuyobozi bwa Sipiro budashyira feri mwa zino moto, bigatuma zino moto zikora impanuka. Bose babitana ba mwana. Ese kuri kwa nyako ni ukuhe? Nimba ugenda kuri Sipiro ndagira ngo uce impaka, iyi Sipiro koko igira feri? Nimba usanzwe ugenda kuri Sipiro nawe iki kibazo rero ukisubiza. Izi Sipiro akenshi ntago zikunze kugira feri. Iyo umushoferi uyitwaye ari mu muvuduko mwinshi, izi Sipiro ntago zijya zigira feri. Afata feri igashyongoza, ikavano yikuba, ikagera muri zebra crossing ikagonga abantu, kandi feri yayifashe mbere. Bivuze ngo izi moto rero zifite amareyo nk'ay'igare, akenshi zo nta nubwo zikunze kugira feri, ahubwo ziba zimeze nk'ibitogotogo cyangwa nk'igare. Ufata feri ndetse n'izifate zigafata gakeya bikarangira ukoze impanuka. Nyamara ubuyobozi bwa Sipiro busobanura yuko abazitwara ari bo bafite uburangare kudashyiramo amavuta ya feri. Gusa bavuga yuko imoto iba ifite amavuta ya feri ahagije, bityo rero iyo amavuta ashijemo iyi moto ntabwo ifata feri. Abazitwara bavuga yuko ibingibi baba babicekinze amavuta ya feri aba arimo, ahubwo ikibazo ari izi moto bashyizeho bagashyiraho feri imbere gusa, ariko basabaga yuko na feri bashyiraho na feri y'ikirenge, kubera ko feri y'amaboko imeze nka feri y'igare, bityo rero bituma izi feri zicika, imoto zigakora impanuka. Abaturage babonye iyi mpanuka bavuga yuko iyi moto iri mu bwoko bwa Sipiro ariyo nyirabayazana, ariyo yakoze impanuka igatuma bano bakomereka. Hahise hamagarwa ambulance ku bw'amahirwe ikabavura, ntibakomeretse cyane, bahise bakomeza bajya mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko urumva ko bagiye batameze neza. Ni impanuka rero ibereye hano mu karere ka Gasabo nk'ahazwi kwa Gakire, ngira ngo abenshi murahazi. Iyi mpanuka ni uku yagenze. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungure inzogera uzajya umenya byinshi dukora.